Tutunga mubea mwobosia na mwiyi wa mathayu maitu nondo wa umanisio wa ndeto ya kuumunthi tukwicuvite muno ubike kututu kunena naito na kututhangasya na kutukiakisya nondo mundu ala mekuo menda kutongwewa nuwe itukwicuvite mwiyai mwa please tumanisye nikena wonde ulotwaile twithiwe naw'o umanisio wonde twithiwe naw'o ndeto cionthe twithiwe nacio yuma luka tuthaumie ndeto isi athayo na tuthike kanesa mathayo ni maito nundu yu wingaiwe weka tewa na wikatho tene na tene. Tunaomba tukiamini katika jina la Yesu. Asifiwe Yesu. Amen. Neno kiena Mbee my daughter wachuma na ena mwendwa Mbee kwa kethia ndu o uto ni mwamona anuwo katweka chia lady wa youth ngenda tweke nesa so please andomangai unubani o withwe wa ukulia ngai enda ni thukumeba isa waende nduketho wi wa kusindana nikenda wa manna kulanga ukenda kuthukuma uthukume wina uthangau. Praise the Lord. Na uthukume wina bina ulanga wikitata ukunengete nondo ainge ni mathukuma na bina wanama na ningumuta byaki mwikatate usisi ya makanisa lange nane nanando na ndetola nane namo ninguzitikala nisiawo AIC mukalala mwikanisa vibandu basyo muno mwina wingi mwina unibu mwibo katikati na kwanza yoba kaundu yoba wika amekishwa mwine kwani ndisizi ekenda uweze kwetha mwithukuma muti uthukuma na nguma cienu mwithukuma mumwikwete ungai na kababo nundu be aingi makwatie mbesa na methwa na vina na wewe matanisie na ngai kweli urongo onanga mutali la makanisa mamuthembosu mago yumati wana nguma cia uthi mati wana nguma cia mbesa sasa kuna you campaign sio likanzamani you nisiende thukuma no loto ni yobo konenga wewe yeye kwani na wadhitia Bwana asifiwe thukuma bala yobo kunenge na please ukulyo wonu baniu ni yoba enda umuthukumile ba utu. Praise the Lord. Ikenda withukuma uthukume wi muthangau pamwe mekwasya nyeniwa nelo thukuma ngai Sunday school asume wakava at least nitu amana bala ukiwa yobo kutongwesye na kwetha nu please likana na alimu ma Sunday takwikana musi ukata ukomanasiana nikenda wathime kanisa thitu nundu twikulia wenda yoba athukume yoba enda uthukume ba matani sina metavyo makumutabya yoba bala wenda uthukuma ni wewe wisi nesa bala welo muthukuma itu mandithie unubanini oto mandithie yoba enda with the river na wale akulikanzamani akwaya nduka kwengo. Praise the Lord. Wale ako kutukutika mutongwe wa Sunday school nduka kwengo tiondo twalama nengetwe ningi makandu waseba ningi hata iwe yoba ende buku ni da Esther kilungu cha kana Esther kilungu cha kana so the Bible says mswawambe na ende ila molitekai wamanie wonde ola wikitwe aye omode tusoma twithi onde tunga mbitu somende to isu alame na kisungu na kikamba mongame onde bingu azimu ya kupingwa kila kindu cha kuinacho andu yu nona ndo mambe ya kuiseti makome shindwa katika jina la Yesu. Simama uliko tusome kwa pamoja. Soma Kiswahili yako, soma Kizungu yako, soma Kikamba yako. Time soa mingi no mesoa 17. Kilungu chiucho ondeo kama wiba lawi. Leto ya yoba dhine ngwenda ya. Praise the Lord. Amen. Odethambi na kindu ungama nyandokas ungama edhambi na kindu ungama tu idhukisia langi maisoma at least kuthini nukaweze kwetha indatoni walile kanane waisoma twemwamba haya msoa wambe na indi ila molite indi no musomete na tuisomei na indi ila molitekai wamanie wonde ola wikitwe molitekai atembwanga ngwasi yake na eke ya makunia na kuyumba mu na aenda na kunduane kati
na akaya na wasya mutulu na kiwo lilikana balave beko mawiki chao ngaya mswa wakeli na oka ovu Mbee wa mbingilo ya kwa musumbe nundu vatiai utonga kulika mbingilo ni kwa musumbe ekie makunia namba 3 na kila kilungu kinene chandi ovala mwiyo wa musumbe na utuyo wake wavikie kwa iwo munene kati wa yuti na kutia kuya na kuia na kumeta na ingi makoma makuniane na muune. Verse 4 all of us na tuadhukumi esita na abakwe makwake moka na mamutabia na moka wa musumbe ewa wo munene muno na anenga nengwa ikekiwe molitekai na kumumya makunia make indi ndamyosa. Verse 5 nivo indi esita wetie adhaki umwe wa abakwe makwa musumbe ulawa mwite amudhukumae na amwia ya aende balave molitekai akamane nata na kitumi ni chao. Verse 6 na indi adhaki aenda balave molitekai balava ndu vadhanda uvandoa buu balave mbingilo ya kwa musumbe. 7 na molitekai amutavia uonde ula umukitikie na utalo wawo wa mbesa ila amani wadhanite kunenga nekula kwia wa udhi wa musumbe nundu wa yuti amamine lilikana hii koma mwike chao. Aya verse 8 na indi amunenga umisio wa uandiko wa ula utuyo ula watabaniwe bususani wa kumamina awonye ezita na kumubwanisya na kumutabia aende kwa musumbe na kumuboya na kumwisuba nundu wandu mao indi no mwizi kwa maichao. Aya verse 9 na adhaki oka na atabia ezita ndeto sya. Verse 10 nivo indi ezita wanenye na adhaki na amunenga utumane wa molitekai akimwia adhukumi onde mamusumbe na andu mailungu nene syandhi sya musumbe nimeomana mundu ona wiva ethiwa ni mundu muume kana mundu muka wiuka alike kwa musumbe kuvika nzaya nthini atemwite vemwiwe mwiya umwe kwake kana akowawa ate ola musumbe wimutambukisya ila ndata ya dhabu ya usumbe ni kana atone kwikala thayu indi nye dineitwa nilike kwa musumbe methena ino miongo yana na mata vya molitekai ndeto syao. Verse 13 nivo indi molitekai wamea iye mamutunge ezita usungio nduke swanie mwene kana ukavita mumbani ya musumbe kuya yuti on them. 14 nundu edhiwa ukavindia ki ivindathi nivo indi uthasyo na uvonocho ukokela kwa yuti kuma bandu vangi indi we na numba ya au muka na wisi kana ndwalika usumbe ni nundu wa ibindata. 15 nivo indi esita wamea iye mamutunge molitekai usungio. 16 enda umbani ya yuti onde alame susani na mwiti ya kuya nundu wakwa ona mwikanywe mithina 3 utuku kana muthenya nye na kwa na etu adhukumi makwa tukati ya kuya ota na indi ngaenda balave musumbe ona kauti kwanana na mwiya na hedhiwa ningwa nongwa. 17 na indi molitekai eliendea na eka kwanana na uonde ula ezita wa mwiya iye ekunie koko. Amen. Indi wekunie koko konzete uniki ekunie nesa hingi wa mwiso gaina kwa dhime. Praise the Lord. Uvo wa ezita ninisi ni muwisi na nuso mangetwa nando okavinda kauta humu nenda kosa approach thita wala agency ya chao agency ndeto isu ya agency lumite kwa ndeto agent ta agent wa Safaricom ta agent wa Cooperative Bank ta agent wa serikali
pia wasilikali no agent wa chao na nendao mitamuka agency ela tu kwa zakana mundu ena agency tuyasia mundu ena kuituia. Praise the Lord. Ena kweka hata kuituia nela wetuia ni weka undu we mwene wona wele ni kwika mabinda maingi siana kwa ngelekanyo itingwa agency atyo kwa asia yamwe alama ile ketie kwa ukanda keika avika miaka 18 kwa na meo ya serikali kanda ketua kila kindu ni musiai kanda kebangwa mundu ni onde ni musiai lakini kabika 18 kana kauke na udhei wa kweka undu ke kuona waile. In fact mwana we miaka 18 ndu musia kutwana tukita kutumia kidhio kito na metoa yito lakini mundu 18 ndu musia kwambia biashara nundu kwa na serikali mwana osu ni wabikia bandu ba kwezose ya agency. Of course aingi mamwika mezose ya agency peundu materia wa mesi nundu ndini wa kwezose ya kwetuia then are consequences whether good or bad. Na therefore mundu amwika mui onaba mkwezose ya agency hena bata wa kuenda na siana eze na inya nikenda makatuba sia some of the consequences of wrong of evil makatuba sia nikenda wiza bida ndana kunika muno lakini balave na consequences njo makamudhanga ya siapa. Praise the Lord. Kunde to isu ya agency humana na ndeto isu kwetuia we mwene ezita mundu mukausu ndena agency onabanini ibuku nithombe no bandu bamwe wina agency teto latu asoma umonde lakini kuma muswa wambe kilunguni chambe nginya pau wabika esita ndena agency onabanini. For instance nundu wenda samarinzeo soma kilungu chakeli maliko manga ni moto ambia ati kana esita ai katikati wandu alao the mose twe mutamo ibita dha Danieli dha Shadraka dha Meshaki na Abednego makuwa mutamo ndu esa ninzi awale andu asu madhi Babiloni esita onandai musia ku obviously ndena agency otondo nakuwe na kwa tutai na agency ya kusia wa akamba tio wende lakini kusia wa akamba niko tu avekiti muno eba wasewe mwekuyo witho wiki bathukanyo eba wasewe mnzaluo witho wichao lakini kutwika we musiai mukamba bena agency ya kwetuia lakini already we mukamba na mondo lao ndema kwete akamba ni mokwete kwa sio kana kwa chao kwa dhuku kwa elando wa meka laleta wa Susani kana Susa ndo isu mind yevo utabo ne wane bukadileza udha misioni wa Nebukadneza na mato wabo hindi later Nebukadneza akwa mwana atongoza wita wa Mbaldishasa nela mwana wake wabikie bandu niwe wose ilami hiyo ya ikaluni na ekapati na mazika pati koko kwanga umila bandu kutani na kuandika mene tekeli whatever utukuhusu usume wake wakilwa ni ngudhu ya ametia na velesia ola umwewo ola wesi otongwese wita wandalio na ndalio ni umae wa musumbe ola wibuku nithi wita wa asuelo ni umae asuelo niwe musumbe wesi otwa ezita grandchild kana mwisoko wewa ndalio. Are we together? Undu ni usu onde ezita ndaina agency automatically ndaina undu haya weta undu bado mabinda maingi timu siai hindi later wasoma kilungu chake ile na muswa wa monza maliko mange ni moto ya Esther atoa na kasini wake wita wa Molitekai nundu aidhe wake nenya wake mayaibo ono ndu ni usu Esther ndaina agency kana agency ndaina huo nundu na kana nikakwiwa ni the for instance kana nikakwiwa no ni nyandundu wika pekele tukamwe kaingende inya kamwiye winzia dia kwandike success nikenda wiki hata onziae yani kekua
kithemba kithuku muno nundu wa woki ona kusia wakwaku kwina agency nduna agency otondu kukwa kwa asia imaku utena agency. Kwa hivyo wazazi wakaaga na ati wana mundu lawi bakubi mukuu wita wa Molitekai na Molitekai ekala nake. By the way, kithio ni cha UTA ibuku ni tha Esther ndeto isu ngai ndoneka bandu ibuku ni tha Esther ndeto sito yuza ngai Yehova kana ngai itumila aba na kwa na kithio cha UT ni kwasia Molitekai ndekala na Esther takazini takana kake kwanza ni wa mutwaite ikithio na icho kitumia UT menda kwa zazi ya Yehova ndakawetwe bu wena uthuku nundu Molitekai anatwe ye mukao wake akathani we na asumbe nikenda atwawe ni musumbe ungi ni mukwatia chocho kithio cha UT kila kitu mama explain masi buku ni thi sitwa thanga ili tika hata itiumela tuende. Praise the Lord. Nundo na edwa ni watwaitwe ndai na agency ibinda yu etumatwa wa mena Myaka 14 15 13 yuko temu yako we Myaka ya ona mukamba Myaka ya tende oyu 18 kindo we na Myaka 20 kote wa imwito tayunga ozito na zitipukizi hii ni mwito melo kone kamea kumuno etumatwa wa chao tene. Kwa hiyo Esther ni mlinga kutoka ena Myaka yeva oisu undu ni usuo ndewa mwekala nile wake na Molitekai. Esther still does not have control ndena agency asifiwe Yesu Kristo. Aya ibuku za Esther dhambi na kidhoko tenu mbani ya musumbe eke abati na muka wake eke abati na ndini wa ibati kuendea musumbe na muka madhokwana anundu wa musumbe na muka kudhokwana koke lwa nduuthe musumbe wa babe na feminist asia feminist shindwa mundu muka amulonja na andika balua akaonde manenge aume mochao ndaiya anundu musumbe yunde na kibeti kitwa muka musumbe ewa ekie masinda no mawanake undu nizuonde Esther ndena utrio ndena wasia. Praise the Lord. Soma ndeto isu TV ne mathangoni kana tusimoni na ndi kweke wa masinda no la Molitekai atwaola Esther ndai nubia kwetwa atwaiwe ni Molitekai ndai na agency nelawa bikievo andwala manengetwe uya usu mamwia ya undu wele kwila nakavia undu wele kwiki yangwa nikenda endesie kwa musumbe abikie kutwawa na woki Esther onanda imola maundu maingi onanda ikiasindu mbingi nundu aina natural beauty undu ni usu dewa kwa nakagwa Esther ndena agency ekita kwikwa hoto ndumwe na etu igwa ikiwo kananga lawaje ukangane no balawi vika unaenda to. Esther did not have agency nowhere naende osa na akinambe wa musumbe na musumbe ende wa munonewe na musumbe amutwa Esther ndena wazia ololea wazia wa musumbe no na atwa musumbe amutwa na amutwa nyumbani yake na amutwikithia malikia undu ni usuo onde Esther ndena wazia ona. In fact tasoma kilunguni cha kana ona Esther no kwa asia pai mundu wenda kwa musumbe ate muthoche na yava ni wathi kwa musumbe ute muthoche na musumbe ale kwa acknowledge no kuwawa na Esther yongela asia ni nambethe mathati ndamona musumbe nikumini kana utoni na kendena chao ndena agency ya kwelone ya mume wake akama matuku wa melo teta na ninyo wenguwa uniki no nikebeti chako ndio kona ni uyane na loko koko mbona patena mwiya oningu mobethia manya ozazuka koka pau anza da umwe woni muka wakwa kwizete nikenda yu umobe andumone tikuendi Jacob ngaino we museo nimbona we aka mwe matha ngai nikitha mume mona atangie
na masaso kana mamesi angolo nundu muumenda mweka jao wambukilia kwa kumbiki hata wambukilia kwa kumbiki hata wambukilia kwa kumbiki hata ngogonwa na mukamite muomoni wewe kula wewe kwa hata sao nguna akamwa aomela matwa ile akamengulu ni mubewa numundu utabanya one wenu. Praise the Lord. Ona mwaka no mako manana mathina omeba oasu ngai no kutwewe ate twende. Praise the Lord. Ku mondo ni yao mbe esita ndena agency ona kubika amani ako kwa nana molitekai otondo mwisi esita ndena agency amani amena molitekai na nondo no momenete molitekai amanda kwa nanga molitekai na yuti yonde ondo ndusu onde esita ndesi nginya musume athoke wani amani na mandika walwa mbinu yake wasa hii na ya naikwa kuonde esita ndesi atwambia bala mundu wita wa molitekai wa manye walwa o andikitwe nundu wake aimenwa endi yo kabala vesita. And for the first time in her life, Ezita eka agency